mo samtang nay nindot. Sayo sa buntag, abli na ang bale, ang baho sa motball, spirting kuryente. Si Sir ukay ang imong hero, naggunitog hanger. Anda mo display sa iyang gugma, murag fashion manager. Bisanog overrun ko, bisanog selected rock. Imong pahiyom ra ang akong brand new nga kadasighan. Dili ko class B, dili ko reproduction, ang akong kasing-kasing nimo first class ang condition. Ayaw ko i-reject murag t-shirt nga na ay mancha, kaya nga akong pagbati mas ligon pa sa Levi's nga karanha. Pinili ka, bisanog ukay-ukay ang akong agi. Bisanog prilog ko, ikaw ang akong priority pirti. Dili jujuhoeng, dili ni expirer ang akong sad. Higugmaon, di ka hangtod ang bale sa kalibutan, mahurot og bukan. Bisanog oversized ang imong gugma, nako dawat nako ang tanan, basta ikaw ang jackpot ko. Te pilay North Face, pilay dikis nga short, ayaw naghangyo bay kayang kasing-kasing ko na short. Bisanog abog ang palibot, bisanog guba ang zipper. Ang imong I love you ra ang mopahayag sa akong glitter. Kini ko vintage nga, sige tago sa kaban. Ang akong pagtagad nimo naka-display sa tanan. Usa ka dangaw, duha ka dangaw, fit na. Selected, super A, class A, clear na. Apan sa price tag sa imong gugma, dili ko kahanyo. Pinili ka, bisanog ukay-ukay ang akong agi. Bisanog prilog ko, ikaw ang akong priority pirti. Dili ni drawing, dili ni expired ang akong sad. Higugmaon, di ka hangtod ang bale sa kalibutan, mahurot o bukat. Ma'am, wala na'y hangyo. Libre na lang ni. Ayaw kalimot og labas sa akong gugma, ha? Kay pilit na ko nimo. Ukay-ukay